بله تماشاوانین هیجا خو پیشاندانین کو لسویدا پشکریک برفره حمله سر عرضی لسوریه هم جی آستا خلکی سوریه ریخستنین سیویل دموکراتیکین سوریه ریخستنین سیاسیین سوریه جی ورگرتیه کو ریخستنین کردی جی دناو واندنه ایکو پشکریا خوش بو خو پیشاندانین سویده دست نشان کرنه ام در باسی سویده بخو ببین چالکوانی سیاسی مروان حمزه میوانی منه سلاف بوده بریز مروان حمزه دست پیکی ده اف پشگریه جبوگو خو پیشاندانین سویده تینه کرن خو پیشاندارین سویده چاواده بین نعم سلاف ایوارا بخیر سلاف جبو کانال کردستان 24 همو گل کرد هم لسوریه هم لدروی سوریه براستی نها هفتیه که شورش که دجین کو دیرو کاوه پارزگه ده شورش که وقت ویرنگی در نکتی براستی دست بکه ده اف شورش چبو وقت وندزانن کو کلو پل گلکی بلند بو سوتمانی گلکی بلند بو دروژن یکم ده خوازن خلقی چبون او بو کو روشا آبوری باش ببله نها چیه نها روشا هاتیه گوهرتم راستی ده خوازن خوپشاندران هاتیه گوهرتن نها همو خوپشاندر ترس الجامعه نمای براستی و کل دزانن اف 5 سال لسوریه خلق سوریه زیانه که مزن دبینن و دزانن که رژیم اسد بن پیکرین مزن در حقیقت سوریه دما 5 سالی دکرنه سوریا ولاتکی شهرستانی گشتیاری ولاتکی کو گلکی نافداره به پترول و به همو بر همین خوا این سروشتی و انتظان پی سوریا ولاتکی گلکی مثلا دواری آبوری دلی رژیم سوریه حتی نهاجی اف یک بکار نانیه و نکریه در فتش بخوا خو پیشاندان این ایرو لپارزگاه سویده براستی تشتکی گلکی مزنبون بیدانا کرامه لناوا سویده به هزاران خلق هاتن اروها لهن باجارن بچوکین ین پاریوی پارزگاه گلک خو پیشاندان هبون او خو پیشاندان هدی برفرهتر دبل لدجی حکومت سوریه هموجی دخوازن کو رژیم سوریه بیرو خواندن براستی جواکا سویل پارتیان سیاسی همو چالاکوان سیاسی همو جدناوا وان خو پیشاندان ده آماده بون سپاسیا وان کسان که کرولا وان دوانا خو پیشاندان هبو بی چالاکوان پشتی کو خو پیشاندان بداوی دبن وان میدانن همو پاکش دکن حتی کو خو پیشاندان مب آوایگی آشتیانه بردوام بکن نتنی عمل پارزگاه سویدا دخواست دکن هم دخواست دکن کو لهمو پارزگاه دشی در کفن ام سپاسیا خلق درعا دکن براستی خلق درعا کو دست بکا سال 2011 ده کم پارزگاه بوده کو در کتن خو پیشاندان دشی وی رژیمی وكون دزانن پارزگاه درعا یکمین پارزگاه خو پیشاندان لیدر کتن و اجاره کتن جی لیب داوی ورن و لیدر کتن حسکه درا زوره دوی همو پارزگهن سوریه خو پیشاندان لیدر کتن که مروان هر ایرو آلین کردیجی پشگریا خوش بو خو پیشاندانین سویده دست نشان کرن جبو خلق سویده تو وقت چالاکوانه کی سیاسی چاوا و پیشگریا کردان جبو خو پیشاندان سویده دنرخینه نحن بنثمن هذا الدعم سپاسیا و پشتوانیه دکن کرد بشکی رسانیه گلی سوریه نبراستی را سویدا لدجی جدا خوازیه لی ام تنی
چارەسەریەکە ji بۆ سوێدا tenê naxwazin birastî em çareseriyeke giştî ji bo tevahiya Sûriyê dixwazin heta ku rewşa xelkê Sûriyê baş bibe Hesekê Der'a Swêda Heleb hemû divê ew hêzên biyanî ku nava Sûriyê hene hemû jî bêne derketin birastî spasiya xelkê xwe yên Kurd dikin li Sûriyê birastî helwestê wan helwestên gelekî başin ji destpêka şoreşî heta niha pêkhateyeke resen ya Sûriyeyê em bi xêratina wan dikin ku ew jî careke din de tevlî şoreşê bibin ev şoreşa ku niha dest pê kirî Kekê Merwan xwe pêşandanên li Swêdê dikarin bibin çirûskek ji bo destpêkirina çareseriyekî demokratîk siyasî li Sûriye ti çawa dibîne? نحن نهدف من المظاهرات الحالية armanca me ji van xwe pêşandana ew e ku rejîma niha ya Sûriyê nemîne careke din kongrekî netewî niştîmanî Sûrî bêkirin û her wiha hikûmetekiyan jî desthilatek were ku rêzê li hemû desthilatên Sûriyê bigire her wiha rêzê li xelkê Sûriyê bigire tevahiya xelkê Sûr em daxwaz dikin ku dadwerî li Sûriyê berqerar bibe lê divê ew nemîne birastî kengî wê ev xwe pêşandan bi dawî bibe em nizanin birastî tenê Xwedayê mezin dizane ku ev xwe pêşandan wê kengî bi dawî bibin ev xweşandan wê berdewam bibe niha xwepêşander daxwazên wan zêdetir bûne her wiha daxwaz dikin ku daxwazên wan niha bûnin siyasî armanca wan ya sereke niha ew e ku rejîma Esed li ser desthilatê nemîne desthilatek yan jî Sûriyeke berfireh alî bê avakirin demokrat ku rêzê li hemû xelkê Sûriyê bigire Kek Merwan niha rewş çawaye li Swêda gelo xwe pêşandan dê berdewam bibin ger tu me agahdar bike duê derbarê de نعم الوضع الآن بالسويدة آمن rewş niha aram e li parêzgeha me birastî wek hûn dizanin beriya xwe pêşandanan her roj me dît bê çawa ku her rojane 10 otomobîl dihatin dizîn ji birî wilo haletên revandina xelkê hebûn birastî haletên revandinê hebûne rewş ne ewle bû birastî lê piştî xwe pêşandanan birastî niha rewş baştir e ez kar bêjim ewlekarî berqerar e li vê de li parêzgeha me ew jî ji ber çi tê ez karim wê jî yekê bêjim ji ber ku ew grûpên li vê de hene grûpên serbazî hene ku bi ser vê parêzgehê ve parastina me dikin birastî bi şev û roj parastina me dikin ev xwe pêşandan wê berdewam bikin di rojên bê de jî kengî bê rawestandinê birastî ez karim bêjim birastî ranawestin yanî ne ez tenê dibêjim hemû xwepêşander dibêjin ku ev xwepêşandan dê berdewam bikin heta ku em armancê xwe bi cih bînin divê rêz li hemû pêkhatên Sûriyê bêgirtin çi Kurd bin çi Ereb bin hemû pêkhatên wê daxwazê ji hemû aliyan dikin welatên hevalbendên xelkê Sûriyê ku alîkariya me bikin birastî wek hûn dizanin pêkê çawa heta niha ji rejîmê ew stemkarî li ser xelkê me raneştiye Spas bo te Merwan Hemze çalakvanên siyasî ji Swêde li gel me bû